ete mau huira tira mana ba ete mau hui mana katoa te tia mai nei matou te ui api no tiare heipua te ora nei te pegu mauhi te whenua tapone nei ta mago tu parau te ni aia i te parau no te manu amata dei mai e ia mai nei ia tatou apuhi mai na te bebo e kiti mai na te mautapai runo tiare heipuaタハ島にあるヌーテヤは輝くマロの戦士の住む島平和を運び喜びを歌う白い鳥たちがキラキラと眩しい海を越え豊かな水と美しい自然にあふれた土地です。オテヤヌーテヤそしてオリンタ七縫ソロコンペティションデュオアパリマ2位となりましたメグ&モエによるエウーテア続けてお送りします。
Manu huru huru dia erere Manu afai hogia Manu faatawaroha Behe beheさあそれではティアリヘップは種選手の登場です。
初のタキシアンの大会が行われました。アパリマグループ優勝、フェチアウラによる食べぼうべぼです。Tabe vo vimbo maina Tori o maru Tori o iti maru No te pi imai Te maua Ta piri piri mai Afa ate ni teni Te here Pehe pehe mai na Te whaai te mai te here Te taurata angu i te maunga Ia vai te here roto po ia tatone Te here te tumu o te ora Te tumu o te ora Ta vevo vevo maina Tori o maru Tori o iti maru No te pi mai Te maua Ta piri piri mai Afa ade ni teni Te here Pehe pehe mai na Tori o iti maru No te whaai te mai te here Te taurata angu i te mauruna Ia vai te here Roto po ia tatone Te here te tumu o te ora Tapa uaroa no te uiho Te here te tumu o te ora今年は映画「モアナと伝説の海」、たくさんの方々が感動されたことでしょう。今日は鳥をテーマにお送りしました。最後は鳥に導かれ航海に出ましょう。ルーエクスプローラー。Oh
mensajes que esa voix